Here I come! If it bleeds, we can kill it. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Somebody stop me! Hello there. General Kenobi! Groovy. Dobar dan i dobrodošli u drugi nastavak retrovizije Retronauta, gdje Silvio i ja obrađujemo zapravo sve ono dobro što smo doživjeli, vidjeli, pročitali ove godine, ili kako smo mi to nazvali, najmanje loše godini, koja baš i nije bila spektakularna, ali eto da vas ostavimo sa par prijedloga ako već niste pogledali, da pogledate nešto, poslušate nešto ili pročitate nešto u tom smislu. Kao što smo napravili u prošloj epizodi, sada ćemo početi isto tako sa filmovima, pa ćemo nastaviti serijama, animacijama i tako dalje. Silvija, želiš li ti nešto dodati možda, što su to retronauti? Aha, pa čujte, retronauti su jedna kompleksna stvar, nisu kompleksna stvar. To je podcast o pop kulturi minulih i modernih vremena. I da, obično pričamo o stvarima koje nas zanimaju, bilo to stvari iz prošlosti koje imaju retro status, bilo nešto novo čemu želimo pričati, što želimo podijeliti sa vama. Kao što je Daniel rekao, prošlu epizodu smo prošli ono što nas je razočaralo u 2020. Sada ćemo pričati o tome što nas je razveselilo i naravno još uvijek stoji pravilo da nećemo pričati o stvarima koje su nužno izašle ove godine, već stvari koje smo otkrili ove godine, a možda su izašle sada. Tako je. Počet ćemo s time da nije bila dobra godina za filmsku industriju s obzirom na COVID i neotvorena kina i slično, ali opet u godini se pojavilo par filmova koji su bili gledljivi, koje bi mogli nazvati onak ostvarenjima. Dakako to ovisi opet o vlastitim interesima, što vas zanima, kakve tipove filmova volite. Jedan od filmova koji je mene iznenadio bio je Guns Akimbo, sa Danielom Radcliffeom u glavnoj ulozi i smatram da je to prilično urnebesan film koji se valja pogledati ako ste fanovi akcije i uvrnutih ideja oko toga, pogotovo kada su u pitanju internet, igre i opasnosti trolanja na internetu. Ono što me privuklo tome je kada sam pogledao trailer za taj film, imao sam osjećaj kao da sam već vidio takvu priču negdje i kroz istraživanje sam shvatio da zapravo nisam vidio ništa slično, bez obzira što se film imao čak i ime koje bi bilo vuklo na neki anime ili nešto slično. To sam baš htio reći, ima tu neku blago anime notu u sebi, da. I bio sam zapravo šokiran da nije riječ o adaptaciji animea niti nečega, jer u glavi mi je konstantno zvonilo, ma da, pa ja sam to već negdje vidio. No. I ugodno me iznenadilo kao i svi glumci u cijelom filmu i obožavam Daniela Radcliffa što se nikad ne shvaća ozbiljno u tim filmovima i što može odglumiti svakakve stvari i pogotovo u ovoj ulozi mislim da je... Da. Smijem dodati nešto samo. Guns Akimbo, Daniel Radcliffe je zvijezda u tom filmu, međutim ja bih pohvalio i Samaru Weaving koja je, znači film je izašao 2019. Guns Akimbo. Te godine je Samara Weaving bila u 2 filma sa sličnom akcijskom tematikom, vibrama ako ne tematikom. Glumila je u Guns Akimbo i glumila u filmu Ready or Not, koji je isto briljantan. I ako vam se svidjela u Guns Akimbo, ta glavna glumica, ona glumi onu narkomanku, ubojicu, zvijezdu koja želi pobjeći iz igre, a u Ready or Not glumi mladu na noć vjenčanja koja bježi od sumanutih bogataša koji imaju bolesnu igru za ljude koje ulaze u obitelj. Isto je smiješno, isto je akcijski nabrijano, isto vrijedi pogledati. I ima vrlo sličnu tu energiju kao Guns Akimbo. Mm-hmm. Čekaj, Samara Weaving je u stvari čerka Hughie Weavinga?
Mislim da je, da. I koga još ne znam, ali njegova, da. Znamo dakle dolazi G. U svakom slučaju. Ono što sam ja otkrio ove godine, što je bio film koji sam dugo vremena odgađao gledati, bio je The Lost City of Z. Mislim da sam već pričao o tome, tako da neću ići u detalje, ali eto, ostavio je poprilično jak dojam da od svih filmova koje sam pogledao ove godine nekako mi je taj ostao u pamćenju kao dobro iskustvo. Pogledali smo Tenet, koji u zadnje vrijeme smo dosta pričali o tome, možda se ne bi složili da je najbolji Nolanov film, niti da je toliko veliko ostvarenje kao neki od ranijih filmova, ali kao neka vrsta akcijskog trilera još uvijek ostavlja taj dojam zadovoljstva kad ga pogledaš do kraja. Pogotovo sada napokon su izašli DVD ripovi, film smo mogli opet pogledati i mislim da drži vrijednost bez obzira na to što možda eto ostavlja nekih praznih stvari oko kojih se da raspravljati, ali... Pa, to da, ja i dalje držim da mi je film bolji od Dunkirka, koji je zadnji bio to Nolanov film. On svake 3 ili 4 godine izdaje filmove. Dunkirk je možda impresivniji što se tiče vizuala, zato što ima jako puno pokretnih dijelova, ali kao film nema baš filmsku strukturu. Više kao nekakav, ne znam, pseudodokumentarac koji je snimljen kao pravi film. Iako je vrlo impresivno ostvarenje. Sad, ne kažemo o tome, mislim da Nolan nije snimio loš film u svom životu, ali da je najbolji nije, ali da potiče na razmišljanje i da ima mesa, u njemu ima. Tako je. Koji su tvoji prijedlozi? Što se tebe dojmilo ove godine? Mene što se dojmilo, možda promijeniti raspored po tome kako su izlazili. Tamo negdje skroz početkom godine sam pogledao korejski film koji se zove The Gangster, The Cop and the Devil. Izašao je prošle godine, ali mislim da je početkom 2020 se pojavio na zapadu. Pričao sam već o tome koliko volim korejske gangsterske filmove i akcijske filmove. Oni baš briljiraju u tom žanru. Ako ste gledali Old Boy i slične proslavljene filmove. Ovdje se radi o trileru koji ima vrlo neobičnu premisu gdje glavni lik je korumpirani detektiv kojem interna kontrola diše za vratom i on želi spasiti svoju karijeru i priliku da bi spasio svoju karijeru pronađe u slučaju kada zatekne lokalnog gangsterskog bosa koji je ranjen u napadu serijske ubojice. I znači taj gangsterski bos je njegov stari neprijatelj. On njega već jako dugo želi strpati u zatvor, strpao je njegove poručnike u zatvor, znaju se dobro, frenemies, situacija. I sada imaju zajedničkog neprijatelja gdje gangster se želi osvetiti serijskom ubojici i ima svoje resurse u podzemlju koje detektiv ne smije koristiti javno, a s druge strane detektiv ima te svoje policijske kanale gdje može pratiti i provjeravati informacije ljudima kroz svoje kanale. I oni se na taj način udruže kako bi ulovili serijskog ubojicu koji je vrlo inteligentan, pripreden i tako dalje, ali preračunao se kada je napao najgoru moguću osobu, to je gangsterskog bosa koji je preživio i koji je zapravo jedini živući svjedok protiv njega. I to je ta igra mačke i miša i interakcija među bosom i policajcem. Vrlo uzbudljiv film, preporučam. Ima ga na streamingu, di se već takve stvari nalazi. Nećemo promovirati. Nećemo promovirati. Dalje sam pogledao onaj zadnji film od Guya Ritchija, The Gentleman, i mislim da se tu on stvarno vratio sa stilom. Zato što je on zadnjih par godina se dosta udaljio od onoga što mu najbolje ide, a to su britanski gangsterski filmovi sa smiješnim naglascima. Iz nekog razloga u većini njegovih filmova, bez obzira što je riječ o Britaniji i britanskim gangsterima, ali uvijek glavnu ulogu je Amerikanac. Da, jedan Amerikanac, a oko njega svi kokni nekakvi
Britanci. Tako da, slažem se s tom, taj film je svakako nešto za pogledati. Tako odlično odrađene uloge od Matthewa McConaughey do Hugh Granta kojeg ovdje vidimo u tako nekoj nespecifičnoj ulozi za njega. Novom svjetlu. Colina Farrella koji je isto tako su ga ubacili u tako nekoj ulozi da čovjek jednostavno to ne bi očekivao od njega. Da. I Charlie Hunnam koji je isto dobar bio. Znači svi, ali baš svi u filmu su briljirali, ali Hugh Grant mi je ostao u najboljem sjećanju zato što je toliki okret u odnosu na njegove uobičajene uloge. Glumi tog nekog ljigavog, prepredenog, privatnog detektiva ne znam, oportunista, ne znam kako bi ga nazvao. Baš ljigo čovjek, baš Da, čekaj, toliko se stopio sam svojim ulogom, stvarno ne. Film je energičan, smiješan, dobro režiran, nemam. Soundtrack je izvrstan soundtrack, tako da, eto. Dobar prijedlog. Preporučujemo to. Kratko ću samo reći Wawa Wiwa, za one koji znaju, jer je izašao novi Borat. I preporučio bih Enolu Holmes, mislim da tebi nije toliko taj film sjeo, meni se dosta svidio zato što je pokazao koliko je zapravo osvježavajuće vidjeti Sherlocka Holmesa koji nije sociopat i koji nije previše ozbiljan i pun sebe. Henry Cavill kao Sherlock, iako nije u glavnoj ulozi, ali... Ne, ja kažem, meni taj film uopće nije bio toliko loš sam po sebi, ali ne bi ga možda stavio u vrh filmova koji su izašli. Bilo je nešto zanimljivo za pogled. Pršava je bila godina, što da kažem. Možda će nastavak biti bolji. Da, možda će nastavak biti bolji. Nadam se da će biti. I zadnja preporuka je još jedan korejski film koji se zove #Alive, o kojem sam pričao prije par epizoda, a to je korejski zombi film. Ukratko, znači, dogodi se zombi apokalipsa i gamer je zatočen u svom stanu i ima te ograničene resurse na raspolaganju i mora pobjeći iz tog svog bloka u kojem živi uz pomoć još jednog preživjelog i vrlo efikasan setting za horore. Prelazimo na kategoriju serija. Mislim da je tu bilo dobrih ostvarenja ove godine i jako puno preporuka ima za pogledati. Dakako, ovisi i o vlastitim interesima i o svemu ostalom i dakako želucu kada su pitanje neke serije, ali specifično jedna od novih ostvarenja bio je Queen's Gambit, Netflixova miniserija koja prati dakle mladu šahisticu, mladog wunderkinda u tom cijelom muškom svijetu u nekim 60. godinama zapravo, dakle gdje je sve puno, barem u slučaju te šahistice, i droge i raznih i alkohola i razuzdanog života pomalo, ali smatram da serija iz nekog razloga ima taj masivnu tu privlačnost da je vole i ljudi koji inače možda ne prate takve stvari. Posvetili su jako puno detalja pravim šahističkim i izrazima i pravim partijama i svemu ostalom do te mjere da su i šahisti pohvalili samu seriju, način na koji je napravljena i koliko je pozornosti posvećeno određenim detaljima. Anna Taylor-Joy, koja možda nije bila toliko uspješna u The New Mutants o kojima smo pričali u epizodi o lošim izdanjima, ovdje je zapravo briljirala kao glumica. Osim nje imamo i Georgina Reeda iz Igre prijestolja, koji ovdje, mislim da prvi put ga vidim da igra ulogu nekoga odraslog zapravo, svoje dobi i još uvijek iz nekog razloga ispada kao da je mlađi 15 godina nego što zapravo je, bez obzira koliko se on trudio to prikriti prkovima i ne znam čime. Ali da, jako dobra serija, jako zanimljiva serija za pogledati. Znam da ti nisi dovršio do sada još uvijek, ali... Nisam, mislim da ću ovaj vikend. Ne znam, jesi došao do Gas,
montaže. Do Classical Gay Season nisam. Aha, šteta. Mislim da će to biti highlight za tebe u svakom slučaju za pogledati. Da, jako dobra montaža uz jako dobru pjesmu. Druga preporuka koju bi imao je His Dark Materials, prema romanima Philippa Pullmana. Dakle, ta serija knjiga je doživjela svojevrsnu adaptaciju u Zlatnom kompasu, filmu sa, ko je ono bio, Nicole Kidman, Daniel Craig, Ian McKellen, tako da imao je jako puno dobrih glumaca, iako film je nažalost odlučio malo izmijeniti priču do te mjere da kada su izašli nastavci nisu mogli nastaviti u stvari priču jer nisu pazili na određene likove i kako napreduju. Da, pogotovo eliminirali su u filmu ono najvažnije, a to je znači, poruka knjiga je nepovjerenje prema organiziranoj i to su potpunosti izbacili iz one prve filmske adaptacije, što je šteta jer film je u to vrijeme izgledao dobro i imao stvarno dobru postavu, ali toliko je okrljašten što se tiče glavne i temeljne poruke koja se prenosi. I upravo je ta poruka u ovom slučaju jako dobra i jako je dobro predstavljena i očito je na šta se... Dakle, bez obzira što ovdje postava glumačka možda nije u toj mjeri toliko spektakularna kao što je bila riječ o hollywoodskom filmu, ali ovdje je ipak riječ o britanskim glumcima vrlo visoke kategorije. Recimo, James McAvoy se pojavljuje u prvoj sezoni, sad u drugoj sezoni još uvijek se nije pojavio u tih nekoliko epizoda koliko je izašlo, ali uloge su preuzeli relativno mladi glumci koji se zapravo pokazuju kao vrsna djevojčica iz Logana, ne mogu se sjetiti njezinog imena na vrhu jezika. Ima neko španjolsko ime dugačko. Ona ima glavnu ulogu recimo i smatram da je savršeno utjelovila Lyru i način na koji Lyra funkcionira. Ovaj čovjek vidiš, treba sam se bolje informirati o imenima glumaca, ali koji glumi u Aeronauta je savršen, poznat je sad iz ovog muzikla koji je izašao nedavno, reperski, Aha, znam na koga misliš. Stavit ćemo sliku na YouTube stream pa ćemo dodatno pojasniti, ali da, mislim, jako je zabavno zagledati. Lin-Manuel Miranda. Upravo on, da. Kojeg sam se iznenadio kada sam ga vidio, kako je dobro zapravo odradio ulogu. Plus imamo tu neke standardne glumce koji se pojavljuju relativno i u novim Netflixovim. Imamo Harry Potterovog rođaka i slične stvari. No, da ja ne nastavljam pričati, zadnji prijedlog je The Boys. Iako vjerujem da većina vas koji nas slušaju su i pogledali The Boys u međuvremenu, mislim da želim preporučiti i nakon druge sezone jer serija nimalo nije izgubila momentum. Ne, ako ništa drugo, podigli su razinu nasilja i... Ali likovi su zadržali neke svoje temeljne postavke zbog kojih smo ih i zavoljeli u tome. Likove koje smo mrzili od prve sezone sada mrzimo još više, ja mislim. Pogotovo Homelander je... ja mislim da je najbolje to sročio glumac koji glumi Highlandera, u smislu da je rekao da Highlander definitivno nije osoba s kojom se treba suosjećati. Da, taj glumac, zaboravim se kako se zove, mislim da je Australac. On je rekao da određeni ljudi su mu slali fan pisma gdje se poistovjećuje sa Homelanderom, što je njega jako zabrinulo s obzirom da se s takvom osobom mogu valjda poistovjetiti white power, ti nacisti, što je koliko moraš biti slijep prema poruci samog filma, da, i svega ostalog. Da. Jer, ako išta druga serija upravo ismijava, ili dobro reći ismijava, dekonstruira taj fašistički aspekt superheroja koji imaju tu toliku moć i legalno rade ono što rade. Uz potporu zapravo svih živih i medija i svega ostalog, bez toga da im se zapravo išta može
da ih se može spriječiti. Jer... Da, tako je, nije sad da je The Butcher dobra osoba, daleko od toga. Zapravo, u toj seriji nikoga ne možete shvaćati kao idola, uzora ili slično, ili se poistovjećivati s njima, ali jako je dobra serija i za nasmijati se i za shvatiti neke pozadinske poruke iza nje. Koji su tvoji prijedlozi što si ti pogoda? Gledao sam jako puno dokumentaraca ove godine, dosta ih je izašlo i na Netflixu. Mislim da su mi nekako najbolje sjeli ovi The Movies That Made Us, The Toys That Made Us, ovog tjedna je izašlo i The Christmas Movies That Made Us. To jesu onako pop dokumentarci, da, gdje baš imaju onako uigran stil, vrlo je onako stilizirano i nije sad da je to onako puno krvni dokumentarac, ali meni je bilo zanimljivo iz tih trivija razloga gdje otkrivaju detalje o produkcijama filmova koji su meni dragi, stvari koje su se slučajno dogodile na setu pa su eto igrom slučaja završila u stvarnom filmu i tako dalje. Pa produkcija jednako tako s obzirom da pogotovo The Toys That Made Us shvatiš koliko je svijet igračaka zapravo imao unosa na cijelu industriju i filmova i serija i animacije pogotovo, tako da i istog razloga su dobri. Ne znam, ja bi tu možda preporučio i High Score ako vas zanimaju igre, s obzirom da i High Score je, mislim da je sve su to isti producenti u pitanju i slično, ali High Score recimo eto donosite neke pozadinske informacije iz svijeta videoigara i razvoja ranih videoigara. I to kronološki, za razliku od ovih ostalih, oni skaču po desetljećima po filmovima, ovo je baš ono razvoj igara, kulture videoigara i tehnologije videoigara od samih početaka do 3D-a. Pogledao sam The Bodyguard, to je britanska miniserija, kad je izašla, prije 3 godine, 4? Tako nešto je, da. U kojoj glumi koji je glumio u Igri prijestolja, kak se zove, Jesus, koji profesionalizam na razini. Da, profesionalizam informiranja u ovoj epizodi je na razini. Koji je glumio Jesus. The King in the North, ali prvog The King. Bodyguard, ne The Bodyguard. Richard Madden, tako je. Richard Madden. Richard Madden, koji je glumio ovog starijeg brata Starka u Igri prijestolja. Ta serija dok je izašla u to vrijeme je skupila dosta pozitivnih kritika i nagrada, ali mene nekako zaobišlo, iako mi je ostalo tu negdje da bi volio pogledati, zato što volim taj aspekt britanske produkcije gdje naprave miniseriju, to je to. Mm-hmm. Jedna sezona, miniserija, 5-6 epizoda i doviđenja. Ili miniserija naprave 3 epizode, iduće godine opet ili 4, ali to bude zaokruženo i valja. Meni se recimo eto Sherlock koji je otišao k vragu pred kraj. A Sherlocka su trebali onak na drugoj sezoni zaustaviti jednostavno i to bi bilo to više manje, ali zov novca je bio jači od ničega. Da. Ali da, volim miniserije, volio bih da se više miniserija radi, zato što serija ovakove prirode da sve nastavili bi samo loše završila. Premisa je da je taj Richard Madden, on je veteran rata u Afganistanu i vrati se iz rata sa PTSP-om i na putu doma sasvim se slučajno nađe u talačkoj situaciji gdje oslobodi jedan vlak u kojem se nalazi on i njegova djeca od napada. Terorističke prijetnje, da. Da, od terorističke prijetnje. I tim svojim činom on zapravo privuče pažnju dosta ljudi i kako se vratio iz Afganistana on je zapravo bio u rezervi, u zaštiti, u security je radio i dodijele ga jednoj ministrici vanjskih
poslova. Obrane, ja mislim da je Obrane, koja ima apsolutno obrnute poglede na svijet od njega. A on, bez obzira to što je vojnik i što je veteran, on ima vrlo cinične poglede glede opravdanosti tog rata, invazije i tako dalje, dok je ta osoba koju on mora čuvati huškač. Da. I ta dinamika između njih, gluma, režija ima vrlo, vrlo uzbudljiva jedna scena sa snajperom i autom, što je meni bilo vrlo impresivno s obzirom na način na koji su snimili tu scenu. Auto je blindiran, ali oni su odsječeni od svakog. Mm-hmm. I znači samo je pitanje vremena kada će se ljudi sjatiti prema autu. U autu su sigurni, ali iz auta nemaju kamo. I ta tenzija u toj sceni i u brojnim drugim scenama u seriji je bila na razini. I kraj je dobar. Što još? I pogledao sam novu HBO seriju Perry Mason. To je Robert Downey Jr. i njegova žena su producenti toga, ili? Vidiš, znaš više od mene. To mi je prvi glas, ne znam. Ja mislim da da. A? Da, mislim da su oni mislim da je baš Robert Downey Jr. i njegova žena da su producenti u toj seriji, tako da. Mislim, imaju ljudi dobar ruku, što da kažem. I novaca. To je zapravo još jedna u nizu akcija klasičnog književnog lika iz pisca Earl Stanley Gardnera. I u prethodnim adaptacijama to nije bilo ni približno toliko ozbiljno. Perry Mason je u nekim verzijama ili javni branitelj ili privatni detektiv. Ovdje on privatni detektiv. I on je zapravo veteran Prvog svjetskog rata koji se vraća u Los Angeles u 30. godinama kada je zapravo nekakav vrhunac zločina u to doba bio. I on ima naravno svoje obiteljske probleme, ali ga unajme u jedan slučaj gdje on zagrize više nego što bi možda trebao. I sam je disfunkcionalan, sve oko njega je disfunkcionalno, ali 30. godine su vrlo autentično prikazane, sve onako noir, hard-boiled, zapušeni saloni i tako dalje. Ima određeni karakter, meni se svidao. Perry Mason sam htio pogledati jako dugo vremena, nije jako dugo, ne postoji toliko jako dugo vremena, ali sam ga htio pogledati jer sam vidio dosta dobre kritike za to. Bodyguarda moram nastaviti, pogledao sam prvu epizodu i nisam nakon toga stigao jednostavno nastaviti dalje, ali vjerujem da me privukao me jednostavno sa pričom i sa glumom i sa cijelim tim odnosom. Da, dosta je onako netipično spora serija, ajmo to tako nazvat. Nije toliko dinamično kao što bi čovjek mislio, nego onako kadrovi upijaju to podzemlje, taj feeling 30-ih, jazz i sve ostalo, to mi se možda i najviše svidilo. Ok, prelazimo na kategoriju glazbe. Koliko u prošloj epizodi zapravo nismo imali puno toga za reći ta tema u pitanju. Uvijek se volimo pohvaliti kada otkrijemo nešto dobro u glazbi. Pogotovo raspraviti o tome malo jer kako bojica imamo i sličan, ali i različit ukus, onda uvijek te rasprave dovode do nečeg novoga i nekih novih otkrića. Moram priznati, nisam otkrio nešto pretjerano novo, niti je to išta što je možda sada ekstremno da mogu dati neke savjete, ali ove godine sam posebno zabrazio u vode progressive rocka, progressive metala. I mislim da mi je najbolje otkriće ove godine bio band Riverside, koji sam čak uspio otići na koncert u tvornici ove godine prije samog lockdowna, tako negdje u 2. mjesecu. I moram priznati da mi je to jedno od boljih koncertnih iskustava iz razloga što dečki sviraju fantastično, dakle riječ je već o uvježbanoj ekipi i riječ je o stilu glazbe koji možda nije svakodnevan, ali koji te ostavlja jednostavno ispunjenog na kraju cijelog koncerta i da imaš osjećaj kao da si poslušao stvarno vrhunske glazbenike koji to rade iz duše i sa nekim smislom u konačnici.
u tom istom recimo smjeru preslušao sam i Porcupine Tree koji sam otkrio, koji ima isto tako neke svoje razne dijelove koji mi pašu, ima dijelova koji mi ne pašu, dakle posebno ono kasnije kad je prešao u ekstremne metal smjerove. I prema Spotify, jel, ovom summaryu koje dobijete na kraju godine, čini se da sam postao veliki fan Polifije, o kojoj će Silvio malo više nešto reći, i fan Chris Isaaca za divno čudo, kojeg svi znate vjerojatno kao tvorca i glazbenika iza Wicked Game, poznate pjesme. Ja sam odlučio poslušati malo dalje njegovu diskografiju, zapravo čovjek ima dosta velik broj pjesama koje bi mogli poslušati, pogotovo ako ste fan nekog blues, rock žanra. Rockabilly blues. Rockabilija, da, malo tog nekog renewal žanra toga smjera. Mm-hmm. Tako da, u svakom slučaju predlažem sve od navedenog da makar poslušate, ako već i niste ranije poslušali. I Silvio, možeš nam ti reći šta je tebe inspiriralo ove godine? Ja ću se nadovezati na Porcupine 3, znam samo jednu pjesmu, ona je Open Card, to mi je dobro. Dalje nisam slušao, ali trebao bi preslušati. Ni ne znam da li je to s ranijih ili s kasnijih albuma. Mislim da je to sam malo ranijih, da. Pa prvi izvođač za kojeg sam jako zagrizao ove godine, ako to možemo tako nazvati, je Plini. To je australski instrumentalist, gitarist. Nedavno izašao njegov drugi album Impulse Voices, ali prije tog prvog albuma je imao niz EP-ova sa par pjesama, i taj pristup aranžiranju i njegova vještina me inspiriralo da se okrenem cijelom tom nekakvom žanru. To je nekakav progresivni instrumentalni rock, ali ne mogu ga baš staviti isti koš sa, ne znam, Dream Theaterom ili čak Porcupine Treem ili... A ne, mislim, to sve, ja mislim, spada pod neki math rock ili nešto u tom stilu. Tako, dakle, nešto, rock u kojem se igra sa različitim vremenskim formatima i izmjenama tempa i sličnih stvari, tako da Mislim da je tu naglasak na melodiju najveći i zato mi se i sviđaju, zato što nakon što sam otkrio Plinija, okrenuo sam se i bendu Polifija, koje njih dvoje nekako uvijek stavljaju jedno do drugog, iako je Polifija cijeli jedan bend, a Plini je samo jedan izvođač. Polifija je prog rock band, ali isto kao Plini imaju nekakav anti-rock senzibilitet, zapravo još više. A to su ljudi koji otvoreno kažu da ne vole rock and roll. Ali su jako, jako dobri glazbenici, jako dobri instrumentalisti, kojima je zapravo glavni cilj melodija. I ono što oni rade je, znate kako u standardnim rock pjesmama, standardnim pop pjesmama, standardnim R&B pjesmama imate glas kao vodeću melodiju, vokalnu melodiju, i sve ostalo je nekakva pratnja uz nekakvu otkačenu solažu tu i tamo i slično. Konstruiraju svoje pjesme na način da je njima glavna melodija ono što bi bio vokal, da postoji vokal. Oni taj vokalni dio odrađuju kroz instrumente i rezultat je nešto dosta originalno. I za preporuku. Treći izvođač kojeg sam otkrio ove godine, iako sam samo ga prije čuo po reputaciji, a ove godine sam ga počeo tek ozbiljno slušati, je Wes Montgomery. On je legenda jazz gitare i bez obzira što sam ovu godinu zapravo jako puno proveo slušajući country i prog izvođača kao što je recimo Plini, Montgomery si upaljen zato što je jako chill. Ima jedna zanimljiva anegdota vezano za njegovo sviranje. Ako ste ikad vidjeli njegove izvedbe, on gitaru
svira isključivo palcem. I to svira na način da palac drži ovako u zraku, znači po strance. I to mu daje dosta drugačiji ton, pogotovo od drugih ljudi u to vrijeme. I razlog tome nije hipsterluk, nego on kao mladac je imao izrazito osjetljive susjede, pa jedini način da vježba potiho gitaru je taj da je svira s palcem ovako pod kutem da ispušta što tanji zvuk, jer u to vrijeme nije bilo slušalice. I on je naravno prošao tu cijelu jazz školu i to sve glazbeno obrazovanje i tako dalje, ali tu tehniku je zadržao kroz cijeli svoj život i to ga je obilježilo. Tako da, eto, preporučam ako želite onako baš chill jazz aranžmane, instrumentalne. Jedan country izvođač koji sam otkrio ove godine i koji me oduševio je Glen Campbell. I on je ono što kažu a player's player. To je koncept kada imate poznate glazbenike koje prosječna osoba zna iako nije glazbenik, i onda imate glazbenike za kojeg znaju ostali glazbenici, ali van tog nekakvog kruga ne. On je virtuoz na gitari, izvrstan pjevač, ali ono što je posebno je to što on je bio jedan vrlo, vrlo sposoban studijski gitarist i aranžer. Nije znao glazbenu teoriju uopće, nije znao čitati note, ali je do te mjere bio tražen da, kao prvo, najbolji prijatelj, što sam ja se rekao, najbolji prijatelj mu je tokom cijelog života bio Alice Cooper od svih ljudi. I oni su skupa odrasli, njihove dvoje obitelji. Glen Campbell je čovjek kojeg bi usred noći neko zvao u studio da ide snimiti za bilo koga. Znači, bez obzira na to što je on poznat po tome što je country izvođač, on je mogao svirati sve, bilo kad i bilo gdje, i uvijek bi se podredio potpunosti prema onome što se od njega. I njegove live izvedbe, pogotovo ako se uzmete vremena pogledati njegovu izvedbu od Classical Gas skladbe, su nešto posebno, koji čovjek ima kontrolu nad instrumentom, je nešto strašno. I zadnja preporuka za danas je Synthwave kolektiv, band, ne znam, dvojih je samo, koliko znam, Dance with the Dead. I ako volite Carpenter Brut, Synthwave izvođač, Dance with the Dead je gotovo isto. More of the good stuff. Sad ću preći na animaciju, dakle, ne znam, ove godine nisam baš bio toliko očaran sa raznim animacijskim ostvarenjima. Ono što jesam pogledao, pogotovo kada je u pitanju baš specifično anime, je bio My Hero Academia, iz razloga što toliko sam se naslušao o tome kroz razne kanale i Instagram i Facebook i YouTube i sve silno, da sam odlučio dati priliku. I s jedne strane me razočaralo jer upada u standardne klišeje koje može se vidjeti u raznim animeima, ali opet pruža nešto novo. Riječ je o zapravo jako prolongiranom origin storiju mladih superheroja u nastanku i zapravo kada se vidi njihova evolucija, dakle kroz tu akademiju na kojoj studiraju, ima nešto u tome što vas privuče, pogotovo od glavnog lika koji je poprilično neuspješan u samom startu, ali kroz napore kao što je isti likovi slični kao što su Goku ili ne znam, recimo Naruto, dakle kroz razna prebijanja, muke i sve silno postaje jedan od glavnih heroja, pogotovo s obzirom da među svima njima on je rođen bez nekakvih posebnih moći ili ičega i onda naslijedi zapravo moć od pravog heroja. Ja vam jedno egzistencijalno pitanje. Reci. Zašto svaki shonen anime ima glavnog protagonista koji je glup i voli jesti meso? Zanimljiva stvar, My Hero Academia nema baš toliko glupoga
protagonista koji voli jesti jednostavno- meso. Jer ja volim One Piece, ali Luffy je debil. Ne, mislim, ti kad uzmeš Luffy-a, Gokua i tako, znači to su doslovno isti likovi sve, onako. Da, vole hranu, vole svoje prijatelje i jako su glupi. I ne znam zašto je to postalo kao neki arhetip, ali drago mi je da se polako odmiču od toga i shvatili da se može i drugačije likove graditi. Mislim, i Natsu u konačnici u Fairy Tailu je bila ista stvar, doslovno. Doduše, on je više voli jesti vatru nego što je voli jesti meso, ali ostaje ista... Onaj iz Bleacha je bio glup, ali ne sjećam se da li je volio toliko hranu. Da. Na koga misliš iz Bleacha? Ma, onaj glavni, kak se zove. Ichiga, baš na Ichiga Ichigo, misliš. da. Istina, da. Što je još od animacije, makar do ove zapadnjačke, dobili smo završnu sezonu Clone Warsa. I mislim da je to bila jako, jako pozitivna stvar, s obzirom da podigli su razinu animacije, završili su neku priču koja je bila bitna, jer ako ste čitali knjige, znali ste otprilike kako je to sve završilo, ali ako niste čitali, onda ste dobili to neko zaključenje, pogotovo s obzirom da smo dobili nove likove u The Bad Batch, koji su zanimljiva interpretacija onoga što se dogodi kad se igra sa klonovima, u smislu da se razvije nešto novo. I mislim da je to. Od animacije nisam baš ništa pretjerano baš ove godine pogledao, ali nadam se da će iduće godine biti puno bolje. Gledao si Boruto, zar ne? Pogledao sam Boruto, ali mislim da sam to trebao više uvrstiti u prošli video nego sadašnji. Doslovno bio je jedan dobar trenutak u cijelom Borutu je bio fan service Naruta i Sasukea koji imaju borbu protiv Momoshikija. To je tako dobro jednostavno animirana borba, i baš imaš vraćanje na neke od prvih borbi u originalnom Naruto anime, i njihovih taktika koje su koristili u kombinaciji sa novim moćima koje su stekli, jer je riječ o odraslom Naruto i Sasukeu i da, mislim, cijeli Boruto anime je jedan veliki filler zapravo. Iako sada navodno za pisanje mange i anime, a dalje priče, opet Kishimoto, dakle tvorac Naruta, preuzima. Jer svi ovi koji su do sada pisali Boruto očito nisu ispunili njegova očekivanja i odlučuje ipak uzeti stvar u svoje ruke. A znači nije se radilo u početku o nastavku od strane izvornog autora. Da, dakle krenulo je, drugi tim je počeo raditi, ali izgleda da je ovome toliko dozlogrdilo da šta radi s pričom, da, jer onak propratimo među vremenu što se događa, jer ako si proveo jako veliku količinu vremena s tim svim likovima, ne možeš jednostavno pustiti priču ako nastavak postoji. Ali nadam se da će kvaliteta anime možda porasti kasnije pa da mu se i vratim s vremenom, jel? Jer ima dobro tu glavnu premisu koja se možda može razviti u nešto pozitivno. Što si ti pogledao, Silvio? Pogledao sam ono što sam davno trebao pogledati, ono što si mi ti govorio koliko puta da pogledam, ali sam tek pogledao sasvim nedavno, a.k.a. prošli tjedan, Into the Spider-Verse. Sve znam, trebao sam ga pogledati ranije, sjajno je, što više, mislim da je najbolji Spider-Man uradak, minus možda igra koju nisam igrao, jer nemam PlayStation, unazad ne znam koliko godina. Patreon, ljudi, molim vas, donirajte da si možemo kupiti PlayStation. Da. Ili barem da platimo hosting za podcast. Tako nešto. Što reći, a da već nije rečeno, Into the Spider-Verse, vrlo originalno, vrlo osvježavajuće, i jedna od onih rijetkih primjera gdje je stvarno za sve uzraste. Sa ove vizualne i grafičke strane i zapošljavanja animatora mislim da je izvrsna stvar, jer na tome projektu je radilo, ja ne znam sada koliko stotina ilustratora i animatora različitih, i
drago mi je da je jako puno ljudi s time dobilo šansu da pokaže nešto svoje u tome svemu. Da, i bili su vrlo transparentni, to je ono što i prije nego što sam pogledao film po Twitteru, malo bi neko od tih animatora objavio, kao ovo je skica na kojoj smo radili, ovo je tehnika s kojom smo to postigli, vrlo su bili otvoreni prema pridošlicama. Mhm. Što još? Pogledao sam Dorohedoro i to je adaptacija mange koju sam prije jako puno godina čitao i nisam nikada mislio da će zapravo adaptirati jer je jako bizarno. Mhm. Jest da se radi o Netflix produkciji pa je CGI anime malo je loš, ali mislim da pomaže cijeloj toj situaciji što je sam anime vrlo onako avantgardan čak. Glavni lik je gušter, dioski čovjek gušter koji u sebi ima još jednu glavu ljudske osobe i ima amneziju. A ima amneziju jer se nalazi u jednom paralelnom svijetu, jednom od mnogih. I u tom svijetu postoji dosta ljudi na kojima su eksperimentirali čarobnjaci koji su dospjeli tamo iz drugih paralelnih svjetova. I oni tretiraju taj svijet kao odlagalište. Tamo šalju svoje čarobnjake koji moraju istrenirati svoje moći ili eksperimentirati na tim ljudima, ali nikad ih ne vrate u izvorno stanje. I taj glavni lik je gušter koji misli da je prije bio čovjekom jer unutar svoje glave ima drugu osobu i kako bi on pronašao svoj identitet, on uhvati čarobnjaka, proguta ga kako bi glava unutar njegove glave mogla reći da li ga prepoznaje ili ne. I to je jedno od normalnijih aspekata ove priče. Znači, čitajte / gledajte na vlastitu odgovornost, stvarno je čudno, ali je vrlo originalno, vrlo neobično i ako zbog ničeg drugog vrijedi pogledati. Likovi su nešto posebno. Neću reći autor je bio na teškim drogama, ali što ako? I zadnje, gledao sam dosta standardan, tipičan anime, ali meni je za oko zapeo zato što je imao dosta dobre kritike i jako je dobro animiran. Za jedan TV anime, pogotovo borilačke scene imaju tu jednu fluidnost, u nekim slučajevima i doslovno jer inkorporiraju vodu i tako dalje. I premisa nije ništa posebno, glavni lik je su brat i sestra u svijetu gdje postoje demoni, da znam, vrlo originalno. I uglavnom ako te demon ugrize, to je to, nema ti spasa, kad tad ćeš početi pokazivati simptome gladi nad ljudskim mesom ili čime već. I jedini ti je spas ako te spriječi u tome da se prvi put nahraniš nekim, ali i dalje si divlja zvijer. I uglavnom, na samom početku serije njegovo selo napadnu demoni i ugrizu njegovu sestru, ali on svoju sestru spasi na način da je stavi brnjicu. Zanimljivo. Kako ona ne bi nekoga mogla pojesti. I kroz anime on navigira svijetom boreći se protiv demona, učeći, radeći na svojim moćima, ali sviđa mi se to što pričali smo o tipičnim shonen protagonistima koji su glupi, vole meso i svoje prijatelje. On baš nema prijatelje, nije glup i voli pojest, ali nije izbirljiv. Dosta je pragmatičan kao protagonist, ima puno slučajeva gdje ovo je nevina osoba koja nije kriva što će postati demonom i što ubija ljude i ja ću je poštediti jer eto iz nekog bizarnog osjećaja za čast. To kod njega ne prolazi. On je vidio rezultate tog horora i brzo te stvari rješava. Nema
vrlo je empatičan, ali je pragmatičan. Ne znači da nema samilosti, jel, ali to je jedan vrlo osvježavajući aspekt. To je malo onak Dean Winchester verzija Da, Demon ono, Slayera. žao mi je, ali bum. Demon Slayer je nešto što sam viđao dosta često po raznim forumima i stranicama i planiram ga nekako pogledati non stop, ali nikako da krenem, da se odlučim da napravim taj prvi korak. Mislim da tebi kao nekome ko je ilustrator, ko se bavi grafičkim stvarima, ako neko želi našeg Danila unajmiti za storyboardanje i slično, on izvrsno crta, tebi će mislim svidjeti jer imaš oko za to, ti fluidni pokreti u borbama i načine na koji su to postigli vrlo impresivno, barem meni kao laiku, jel? A mislim, vjerojatno je stil ono što je dosta često zapravo makar u modernom animeu je u tome da čim povećaš broj frame-ova, jer standardno je naravno frame-ova ako imaš 24 frame-a po sekundi, onda ti se sve u dvojkama redovito animira jer dovoljno je kao da zavaraš ljudsko oko, ali čim malo povećaju broj frame-ova sve izgleda puno fluidnije, dakle i riječ je o dvostrukom poslu za animatore, ali ako želiš dodati dojam nečega, mislim, Fate Stay Night i Fate Stay Zero, pogotovo ovi novi izdanja su isto u tome. Fate Zero je sad već dosta staro, 10 plus godina sigurno, ali to je stvarno nevjerojatno animirano. Ne, nije, pa Fate Zero nije toliko star. Fate Stay Night originalni je, ali Fate Stay Zero mislim da nije čak 10 godina, ja mislim da to može ima 5-6 godina maksimalno. Fate Zero... 2006. A ne, to je manga. Mislim da je puno 2011. se počelo emitirati. Znači ipak ima 10 godina, ok. Skoro. Piše, oktober 2011. Da, ok, stoji. Ali još uvijek je moderni anime. Da. Nije 2011. bila prije ne znam koliko godina. Da, i to je sve što se tiče animacije ove godine. Možemo brzo proći kroz knjige i stripove dalje i da završimo sa igrama. Može. Ajmo se baciti na knjige, pa recite nama što ja ću kroz knjige i stripove protrčati malo, da ne bi sad ulazio u detalje, mislim da će biti bolje da se tome posvetimo nekom posebnom videu, pogotovo kada su ovi neki klasični primjeri u pitanju. Ja sam ove godine se odlučio završiti napokon neka određena dijela Neila Gaimana, nešto sam već ranije čitao, ali ove godine sam odlučio završiti njegovu nordijsku mitologiju i njegove američke bogove, koje sam počeo gledati seriju koja mi je negdje u polovici postala poprilično dosadna, ali knjigu kada sam odlučio pročitati je bila totalno drugačija priča u pitanju, jer stvarno me zadržala do samog kraja i bila je ekstremno zanimljiva, držala me na rubu tamo da me zanima kako će to završiti, jer ono što Neil Gaiman radi sa raznim mitologijama i stvarima koje su vezane uz neke druge folklor, mitologiju i ostale stvari, jednostavno fantastično odradi to da to sve stvori i pretvori u neki moderni svijet i moderno okružje. Iako nordijska mitologija nije u tom smislu, ali je jako zabavno prepričavanje neke standardne nordijske mitologije. Nordijski bogovi su reinterpretacija nordijska mitologija, samo interpretacija. Gunslinger Stephena Kinga, mislim da sam o tome već pričao, to je dakle bio moj ulaz u taj svijet, s obzirom da jedino što sam prije toga čitao je bio onaj strip koji je počeo izlaziti, koji je više prequel nego išta drugo. Da. To je i koji mi se jako svidio po artu, ali dakle htio sam jednostavno pročitati te originalne izdanja i svega ostalog, tako da sad sam trenutno na drugom dijelu još uvijek, The Drawing of the Three, koji je isto poprilično zabavan u toj svojoj mješavini između jednog i drugog svijeta i načina na koji funkcionira i pogotovo ti odnosi unutarnji između Rolanda koji upravlja Edijevim kretanjem i svime ostalim, što je jako zanimljivo. I što se tiče stripova, dakle, odlučio sam se posvetiti nekim stvarima koje sam možda zapostavio krajem prošle godine i to specifično je riječ o The Red Hood and the Outlaws,
Red Hood je Jason Todd, jedan bivših Robina Batmana kojeg Joker ubije i onda ga resurrektaju određena sekta. Nije bitno sad za cijelu priču, ali recimo da Red Hood kao svojevrsni antiheroj je po meni meni makar jedan od najdražih članova cijele Bat obitelji. I zanimljivo sa njegovim kasnijim izdanjima je da ga uvijek svrstavaju u svojevrsni trio nekih isto tako odmetnika, odnosno ljudi koji možda ne možeš ih smjestiti u neke točno određene timove superheroja. I ove godine sam odlučio pročitati do kraja cijeli nastavak gdje on završi u klubu sa određenom Amazonkom i s Bizarom, odnosno klonom Supermana koji ima drugačije moći i zapravo mi je bila zanimljiva. U tom nekom periodu se Bizaro i Amazonka bivaju ostavljeni, preneseni u neki paralelni svijet i Red Hood postaje svojevrsni profesor koji uči buduću generaciju zlikovaca na nagovor Lex Luthora, što je isto urnebesna postavka cijele priče, jer onak prvo ti zlikovci koji su u principu klinci, tinejdžeri su urnebesni sami po sebi, onda još Jason Todd koji je imao pristup a mogu bi ih sad ovdje naučiti, ali neću, ostavit ću ih da sami ne izvuku pouku iz toga. I zabavio sam se, bilo je zabavno za čitanje, iako je cijeli taj ark zapravo završen i opet se vraćaju na neku drugu priču iz nekog razloga, jer mislim da slijedi neki svojevrsni restart opet DC Universa, pa onda vidit ćemo kako će to završiti. Eto, to toliko od mene što se tiče knjiga i stripova. Što si ti čitao? I ja ću se na brzinu samo nadovezati, ako ti su se svidjeli Američki bogovi, dok loviš vremena pročitaj i nastavak. Doduše, ja ne bih rekao da je nastavak koliko je postoji paralelno s Američkim bogovima. Zove se Anansi Boys. Je preveliki spoiler ako kažem bilo što, ali ima veze sa Mr. Nancy iz Američkih bogova. Pričao si Kingu, ove godine izašao If It Bleeds, to je zbirka kratkih priča. Znamo svi da jako volim Kinga, ovo uopće nije bilo loše. Općenito mislim da ljudi imaju percepciju u vezi Kinga da on piše samo horore i po tome je najpoznatiji. Međutim, kratke priče koje on pisao i piše su i u ovim običnim književnim žanrovima bili i slavljeni su na sve strane. Mislim, ako ste ikada gledali Shawshank Redemption, to je novela Stephena Kinga. Ako ste ikada gledali Zelenu milju, isto. Ako ste ikada... Sve Oscarom nagrađeni filmovi, da ne zaboravimo. Da, Stand By Me. Znači, nije horor, priča o odrastanju. On je vrlo dobar što se tiče priča o odrastanju. I ova zbirka kratkih priča je mješavina horora i kvazi trilera. I pogotovo jedna priča, neću sad puno naglabati o njoj, je ono stvarno vintage King. Ima tu maničnu energiju iz 80-ih kada mu je nos krvario iz određenih razloga. Dalje, ove godine se završila trilogija Interdependency. Knjiga se zove The Last Emperox, koju je napisao Joe Scalzi. A pričali smo recimo o Bobbyverse-u. Ako vam se sviđa Bobbyverse, nekakav najbliži ekvivalent toj sličnoj energiji i feelingu je Old Man's War njegov. Ima vrlo zanimljivu premisu Old Man's War, ali neću sad o tome. Last Emperox je završetak trilogije i svijet koji nastanjuje, to jest ljudi koji nastanjuju taj svijet, su neka vrsta planetarne monarhije koja postoji isključivo zahvaljujući tehnologiji putovanja kroz nekakve kvazi crne rupe, ali šta li već. Nije bitno. Ono što je bitno je da postoji koncept carstva koji je u potpunosti ovisan jedno od drugom. Zato što svi planeti, osim jednog, ne mogu održavati život sami po sebi unutar svojeg svijeta. I kada se dogodilo otkriće tih nekakvih
čvorišta ili šta god prema kojima oni mogu putovati kroz jako velike udaljenosti na druge planete, oni su odlučili izgraditi carstvo koje će samo sebe podržavati. Jer na ovom planetu možemo uzgajati hranu, na ovom, ne znam, vodu, tamo nešto, tamo još nešto. Što se dogodi kada ta čvorišta počnu propadati? Što se događa sa društvom? Da li oni ljudi koji su u paniku od toga, da li ih ljudi ozbiljno shvaćaju ili ne? Sve slučajnosti sa stvarnim događajima vezano za koronavirus su slučajne, ali dosta je onako humoristična, bez obzira na ozbiljnu tematiku, trilogija i završila je na dosta visokoj noti, tako da nadam se da će skalci se vratiti tom univerzumu jednog dana. Dalje sam pročitao Axiom's End od Lindsay Ellis. Zapravo me iznenadio koliko je dobar roman, s obzirom da ju Lindsay Ellis znam kao youtubericu, jel, prvenstveno. Ona radi one esejske dokumentarne epizode o produkcijama filmova i slično. A ovdje je ona napisala SF roman o prvom kontaktu i smjestila ga je u 2000-te. I smjesa kulture 2000-ih, jel, politika Busha, senzibilitet njen kao spisateljice, odnos prema likovima. Relativno kratak roman, ali meni je jako sjeo. Drugo, pročitao sam Canticle for Leibowitz od Waltera J. Millera, što je najstarija knjiga na ovom popisu, iz kasnih 50-ih, tako nešto. To je zapravo jedan od glavnih utjecaja i elemenata koji su inspirirali Fallout gaming serijal. Neću dugo o tome, zato što je premisa vrlo slična sa Falloutom, znači dogodi se apokalipsa i taj redovnički red, što je isto pleonazam redundantni, pripadnici redovničkog reda pronađu ostatke izumrle civilizacije, u biti zemlja prolazi kroz cikluse, jel? Vraća se u kameno doba, a onda se diže iz kamenog doba nakon apokalipse i tako dalje, vrlo introspektivno, budući da je nastalo ubrzo nakon bacanja atomske bombe i tako dalje. I zadnje što sam pročitao je bila manga Mushishi. Anime jako volim, ali mangu iz nekog razloga nisam do sad čitao sve do sad i mogu reći da mi je drago da sam pročitao. Još uvijek preferiram anime zato što je vrlo je vjeran izvoru, plus anime ima taj blagi pastelni izgled i jako je chill i glazba uvelike pridonosi feelingu tog anime. Anime je vrlo netipičan, odnosno manga. Nema one uobičajene anime klišeje, već radi se o odraslom liku koji onako kaubojski, iako mislim da je to kriva riječ, on je kao nekakav kvazi liječnik / veterinar / vrač koji putuje svijetom kako bi riješio probleme između ljudi i tih nekakvih malih stvorenja koji se zovu muši. I problemi koji nastaju između ljudi i tih malih stvorenja su problemi iz toga što su i ljudi i ta stvorenja iz različitih svjetova i kako to obično bude, nitko od njih nije zao, već njihove različitosti utječu na te sukobe i on razrješava te sukobe i vrlo je onako epizodno. Svaka epizoda ima početak i kraj, on riješi problem i dalje, jako je chill, baš je melem za dušu. I anime ima, tako da preporučam. Reci ti nama o igrama ove godine. Ova godina je bila velika za mene po pitanju igara jer napokon sam dobio mogućnost da igram igre. Zbog crkavanja određenih hardverskih dijelova unutar mog računala. RIP grafička. Upravo to, da. Tako da došao sam do neke grafičke koja napokon može pokretati igre, što je bio jako veliki napredak. Silvio i ja smo jako uživali i još dan danas uživamo u Rocket League-u, u kojem nismo dobri, ali
We do okay, I think. Znamo biti dobri. Znamo biti dobri, imamo svojih trenutaka. I zapravo me zadivljuje koliko tako jednostavan koncept jako dobro funkcionira i može biti jako zabavan u određenim trenucima. Kada su u pitanju single player igre, tu ću spomenuti dvije novopridošlice na moje računalo. Prva je Ghost Runner, koja je postapokaliptični cyberpunk serijal iz prvog lica gdje ste vi u ulozi nekog kiborga ili nečeg sličnog koji ima mogućnost trčanja po zidovima sa svojom svjetlećom katanom i može manevrirati vremenom u nekom smislu, dakle gdje može se ubrzati na takav način da uspori sve oko sebe i tako lakše prolazite levele i zamišljen je više kao neka kombinacija između mozgalice i nečega, jer morate zapravo osmisliti načine kojim ćete se kretati kroz prostor i rješavati levele, iako je predstavljeno kao svojevrsni akcijski FPS, mislim da više prevladava ta neka logička struktura gdje ćete se završiti, u kojem ćete se smjeru kretati i slično. I plus glazbena podloga je odlična, bez obzira što igra ima neku generičnu priču više po sebi, ali vizualno je jako zanimljiva i ima Dark Souls element u sebi gdje ćete 150 puta prelaziti isti level i ćete umrijeti na nekoj gluposti, ali taj osjećaj postignuća kad napokon završite level je nešto što vas drži. I holy fuck koliko mi je falilo igranje nekog hack and slasha, tako da napokon sam instalirao Devil May Cry 5 i izdovoljio sam se s tom igrom. Jednostavno falilo mi je prebijati hrpe demona i sklapati maksimalne komboje dok dođete do tog SSS levela i te SSS ocjene. Jako dobro osmišljeni likovi, dodatak Vija kao svojevrsnog šahiste koji rješava tako svoje sukobe je po meni savršenstvo unutar igre, jer dođete do nekog zasićenja kad igrate Nera i Dantea konstantno i mlačenje mačem i pištoljima i onda je ovo dobrodošla promjena u tome svemu. Tako da eto, moji prijedlozi Devil May Cry 5 i Ghost Runner za isprobati i Rocket League za nešto što možete ovako sa prijateljima igrati. Kako kod tebe stvari stoje? Mislim, vidimo po pozadini da ti insinuiraš već na nešto, pa onda... Da, ja zadnjih mjesec dana živim u Grčkoj. Tako da najviše sam vremena proveo u Assassin's Creed Odyssey ove godine. Da je sada aktualna ova Valhalla, ali bila je rasprodaja sa svim DLC-ovima, rekao ajde. Želio sam se izgubiti zapravo nekom open world RPG ove godine, jer prošle godine sam nešto slabo igrao općenito i baš mi je sjeo Assassin's Creed, zato što prethodni Assassin's Creed Origins sam vrlo sitno igrao i iz nekog razloga sam nakon par sati jednostavno odustao, ne zbog krivnje nekakve od same igre, mislim radi se u Egiptu da je sve plosnato pa ali najviše me privuklo u Odyssey to što imate svoju posadu, plovite morem i radite ono što ja volim raditi, to je zaustavite se da pomirišite cvijeće, to jest bezglavo tumarate okolo kako biste upijali pejzaže. To je ono što ja radim najviše u toj igri. Gameplay je odličan, priča je čak po prvi puta ok. Kažem, opet nisam puno igrao Assassin's Creed igara i sad ih ima već ne znam koliko, ali po prvi puta mi je i glavni quest ok. Od estetike do svega jednostavno za izgubit se je savršeno. Rocket League, Daniel je pričao, da, onog trenutka kad je Rocket League izašao free to play mi smo se odlučili okušati u tome i znamo baciti često navečer par partija i zabavno i dogubimo. Nismo od onih koji dogubimo 1-0, odu iz gejma. Mi ostanemo i dogubimo 8-0, tako da molit ću lijepo. Dogodile su se situacije gdje bi nas u ranked gameovima napustio treći suigrač i nas dvojica bi nastavili i čak pobijedili bez obzira što bi... Iz inata, da, bez obzira što bi protivnici vodili 3-4-0, mi bi to uspjeli vratiti sve i to samo dvojice protiv trojice, tako da
U svakom slučaju, mislim da ljudi koji izlaze iz igre prerano propuštaju previše toga, tako da. Da, ti obrati jesu jedno od uzbudljivih stvari vezano za igru. S obzirom da partije stvarno kratko traje. Što još? Odigrao sam Werewolf the Apocalypse Heart of the Forest, što je jako dugačak naziv za jednu kratku igru. It's a tongue twister. Da. Što je zapravo interaktivni roman, odnosno Choose Your Own Adventure igra iz World of Darkness univerzuma. Ako ste ikad igrali onaj Vampire the Masquerade, to je u istom svijetu, samo što je o vukodlacima umjesto o vampirima. Odigrao sam Dragon Quest 11. To je zapravo igra koju sam prošao, jedina igra koju sam prošao prošle godine, ali igra ima New Game Plus koji zapravo ima pravi kraj u odnosu na onaj obični, tako da sam odigrao to do kraja. I dalje držim da je to najbolji Dragon Quest i najbolji moderni japanski RPG. I zadnje, nedavno sam pokrenuo Yakuza Zero, koja je bila igra koju sam u nekom bundlu kupio prije ne znam koliko godina na Steamu i već bi počela kupiti prašinu valjda u librariju, ali je zabavna zato što u malim komadima je zabavna, zato što zna biti repetitivna u dužim seancama, ali u biti gangster ste, odnosno Yakuza, i nije otvoreni svijet, već su rekreirali jedan kvart u Japanu i rekreirali su ga kakav je izgledao u 80-ima, vrlo autentično. Ima jako puno mini igara. Iako je šošava zapravo igra, s obzirom da ste Yakuza sa određenom reputacijom, ali ne predstavljam problem da odete pjevati na karaoke. Znači, u jednom trenutku hodate ulicom, mlatite nekakve tamo štemere, u drugom trenutku odete na karaoke i igra. Znači morate na kontroleru stiskati da pogodite note dok on falša neki japanski sentiš. Jako je smiješno, ili dok pleše. Tako da preporuka koje je za to. A da ne kažemo da nas dvojica smo toliki veliki fanovi 80-ih da ćemo progutati gotovo sve što nam se servira u takvim žanrovima i tom feelingu, tako da. Upravo to. Ne znam, htjeli smo neke honorable mentions, nešto možda ovako iz privatnosti naših domova u smislu hobija kojima smo se bavili ove godine. Ja sam zbog nekih zdravstvenih problema bio onemogućen u sviranju gitare za koju sam se bio zakuhao ove godine s obzirom na količinu slobodnog vremena, ali sam odlučio se prebaciti na klavijature, tako da a u idućoj godini možda možete očekivati neke glazbene suradnje između mene i Silvije. I eto, počeo sam crtati obiteljska stabla, tako da ako imate zahtjeve u tom smislu, odnosno ako trebate obiteljsko stablo za izraditi, here I am. Da. Daniel ne samo da je ilustrator i crtač, on je arhivist, tako da i po tom pitanju može pručiti podršku. Za naknadu, naravno. Silvio, čime si se ti bavio? Ništa posebno. Mislim, ti si postao multi-instrumentalist tijekom godine. Dobro, bas gitara se ne računa. Kako ne? Kupio sam bas gitaru, nedavno jer mi je trebala i drndam. A ostalo kao i uvijek. Čitam, tu i tamo nešto snimim, glazbene, to je to. Za kraj godine, dakle, ako želite čuti nešto što je Silvio snimio, poslat ćemo linkove, dakle, na njegove nedavna ostvarenja. Osim toga, dakle, ako imate kakva pitanja za nas, nekakve prijedloge, komentare i slično, ostavite ih ovdje. U 2021. za koju se nadamo da će biti daleko sretnije od 2020. Ćemo ući sa nekim novim idejama, novim pričama, novim filmovima, serijama, knjigama, glazbi i svemu ostalom. Ako imate neku temu koja vas zanima, slobodno predložite, mi smo uvijek otvoreni za prijedloge i toliko od nas. Imajte sretnu novu godinu, proslavite u krugu obitelji kako zahtijevaju razni stožeri i držite se. Silvio, nešto za kraj. Nemojte pucati puno petardi jer se moj stari pas njih boji. Slažem se s tim. Pozdrav! Pozdrav, Bog!